ko. Dimteng ti panagpas ngay ni Elizabeth ket inyanak na ti maysa nga ubing a lalaki. Nadamag dagiti kaaruba ken kakabagyan na tinakakaskas daaw akin na imbag ti Apo ken kuana. Nakipagragsak da amin ken kuana. Idi walo nga aldawen ti maladaga na panda pinakugit. Kayat da kuma apanaganan iti Zacarias kas ken amana. Ngem kinuna ti inana saan Juan ti maipanagan ken kuana. Wen angam awan met kabagyam nga agnagan iti kasta kinunada. Sinenyasan da ni Zacarias tapno amwenda ti kayat na ang maipanagan iti ubing. Dimmawat ni Zacarias iti pagsuratan. Juan tinagan na, insurat na. Anyan asid daaw da amin, iti daytamet laakan ito makasaumanen ni Zacarias ket inday dayaw na ti Diyos. Nagbuteng dagiti amin akaarubada, nagwaras dayti adamag kadagiti amin adisso iti kabambantayan a Judea. Anyan to nga tati pagbalinan daytoy nga ubing, kinunkuna dagiti amin a nakadamag. Nalawag ngamin nga adda ken kuana ti pannakabalin ti Dios. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay. Good morning. Laore kadandan ni malpasen niya, dayta na irot nga mata nga iriing, nga ore kayat mo nga ibangunan ng automatic latta nga agkidem. Dandan ni malpasen, maibos tuma nga tadagita nga uy-uyaken, hanyo ibabati kanyak adda pelaeng. Juan tinagan na, daya iti hindi mat nagumulan ni Zacarias niya, idimbaga ti anghel, aganak kanto, agsikog to ni bakit mo, bakbakitanen, Lopez pay, kasano mapasamak dati, bakit kam una yan, bakit una yan, lakayak meten ko na ni Zacarias, haang ka nga mamati ko na na, haang ka mamati, agumul kanto, nagsikog nga agpaiso ta bakit? Diyan mo no sino nang partira kanya natatatakan naganaken. Tatanaganak na negosyoso amin niya kaaruba na kasi sigurado ano no datayo ko matatadato yun ak ison ati lamanti social media kada no anyang ati base station kada anyatan radyo kada kwan aga na ibumbong at data na adda bakit nga naganak no kunada taga ano Villa Garcia dagita pa taga Villa Garcia daya mailimid dawanan na iwaragawagan. Katata Juan tinagan na kunana amuyo tinay kanyada hindi panahon ni Apo Jesus tinagan napateg either tawidem isungard nga kunada kanya ipanagan tayo Zacarias kumaa Juan kuna ni Elizabeth haan Zacarias at awam magkakabagyam isugard kanyada ke no Zacarias amin adda nayunan da nagan nang adalata Zacarias na kasla kuma pagtitinawidan tapno ma-identify di lulong mo kalakas di kuma. Ay Zacarias kala kuma mo kanya tayo ak ano kumano Maria kita nyo kanyada ke Maria Magdalena, Maria nga asawa ni David, Maria nga asawa ni Maria amin niya. Kalakas di kuma. Kano Maria takapututan mo no Juan kay amin. Juan the 3rd, the 4th aging ganati Juan the 365. Gadi madika pa itap no Juan kay aminan. Kuwan tinagan na kunana mo iti kahit nga sa uwan ti Juan managparabor ti Diyos. God is gracious. Ta pinaraburan na nga rod ta bakit kinlakay. Ti pampanunutin da inikat dan di pakaibabainan na Elizabeth ken ni Zacarias. Di ti panunot da tapno laeng maikat ti pakaibabainan da ta kanyada ke nakababain kasla na lunod kuma no haang ka nga aganak kasjay. So nga nakapatpatag tinagan kanyada. Ya mo no na research yung no nya naga kayat na nga sa uwan ti nagan nyo. Alwadan nyo, uri dagita anak yo, dagita apo yo, alwadan nyo ti ipampanagan nyo. Isugorod nga ti simbaan no mabalbaling kunanak adda santuna taapaya, adda pagtuladan dayay. Ubing. Hindi nga rod.
damdamok ti katikista ag idi damdamok ti ag-serve iti bunyag kindi je padi nga nagyanak idi nakalalagip di je bunyagan na tauso pay lang amin idi anya nagan na kunana kinakigtot di je padi ka Rambo father. Gana sa nakarambo di mo uso ni Rambo idi sa Rambo. Alwadan nyo ti panpanagan nyo kada kita anak yo. Imaginam ko pinanaganam ti nagaduma mong panagan inya nagan na Jesus. Wow. Nagmayat ang ipanagan ti anak uno apohan. Jesus. Ngam no nabartag ta nagwala ni Jesus nabartag agwalwala. Anya nga ti ba ibagadan to no nagan kanyami idday ayan mi. Nalaing nga anya naganan mangited ti alias kunada ti tattao di ayan mi. Amin a tao, dandani adda amin alias na. Nagmayat ko ginagan na, umay agi deliver day tay parcel, nga paborito yung nga bigat aldaw malong nga umay gibalayo. Sino ti Calvin, kunada ka? Adaya Calvin ditoy. Awan makaamo ginagan a Calvin gibarito, anya nagan na ni Bannasak. Nagaduman tinagan ti tao di ayan mi, adda bannasak, adda tingig, adda ungab, adda to kap, kunana apaya nga kap. Adda kami nag-speech kunana di barangay, ni siya kumanagan di kapitan kunana ni Rupo kapitammi kunana gabot tammi kapitammi hamanga tammi di kapitan ngam di jay medyo nabababasitan ni sa tinaganan kap apaya kapitammi. Kapitam mi. Ado ti alias iyayan mi. Apay sino ti akin anak na iti kwa kunana. Sino di berberoken da no kunana ko mak ni kwa. Ay pa sino day jay kani burarog. Apay kami adda burarog, adda bannasak, adda kuryat. Nya kamo pa basta iyayam mi naglaing da nga agpanagan iti adda pa pinandaganan dati puor ta pinuuran na takalapaw na di ubing aging katatalakayan dandani pumusayan puor payla nagan na. Nagnagan ti Jose. Da kami gamin iyayam mi nga amuti ibalikas ti Jose nya. Ti pronunciation na kanya mi tinagan di ayan mi Jose OSI. Kani Uncle Jose ko nami adda Jose aswako, adda Jose nga balingag ta, adda Jose nga bagsingit, adda Jose asakiyot kasi basta nagaduda kas diri kuana nagan. Apaya nga nagan napatig nga minti nagan. Uray kanya tayo, protektaram, di ma dapat ginagan tayo. Protektaram tanagan mo. Kada tayo nga tattao, ado ti association tayo tinagan. Nagang ko, Rufo. Anya ti apelidom. Abaya. Di man kasyay? Association mo day jay, abaya ka, agabaya ka, un. Kabagyam dagiti taga-kandon, isuda dagiti nasisiglat idda kada baba nang da kami join, da kami kili-kili ti bantay. Valdez ka un, isuda ti nasisiglat. Kasi kala adda association tayo, naanya di jay apelid nagan mo, apelidom, di barangay mo. Di mat? Go! Ura di barangay mo, adda nagan na di barangay mo, adda certain identity di barangay, nga paka nakaigong luamhan. Kala ko makanya tayo, kala ko madyayan me, taga-ubog. Sityo day jay, sityo ti kamanggaan. Ngam ti kalablaban mi ti basketball, dagitay, barbarangay. Kamuyo ti kunada kanya may mga abangor dagita uba taga-ubaw kag sidsidadalat kamatis. Kaun mat apaya, what's wrong with kamatis? There's nothing wrong with kamatis saan? Mga matis kami ngarod ta marigrigat kami manalon kam garod. Kada kita magsidsid dati Tosena, Jubilee, kung kunayo mataka. Pwede kunayo. What's wrong with Jubilee ay cancer kayo Kasi mga matis kunada taga mamayak ti taga-ubog amuyo ti bayak. Bayek. Isu nga minti, sugar ti kabailan mi nga pagbiag. May associate kanya tayo dayjay. Aura jay ayan ti trabaho tayo. Ang gadakay kuma. Nagan mo dayjay, agtrabaho ka ti DepEd. Gobyerno. Nakaraman ka jay. Nadamay sa akamali, mairamraman amin nga gobyernohan.
Nadamay sa akurakot nakaraman amin. Ngam nadamay day-dayaw, haamot. Kalaga siya kuma. Nya, association tayo, di trabaho tayo. Nya tibag trabaho. Dagitay engineer, dagitay do doktora, kuna dagitay do doktor, dagitay papadi. Adanagan mo. Dagitay lektor. Dagitay acolyte, naka-associate tayo. Pilipinas. Anya tinagan tayo ang Pilipino. Nakanagan kanya tayo. No ita abroad, ay apo no ti Pilipino pag bilibili banda, ikatanda amin ang aglay off da amin ti sabali apulin malaksid ti Pilipino. Sigun kadagitay, kakabsat tayo taapaya. Nagagat nga rin ti Pilipino, han? Uri pumanaw di amo, agtrabaho latta. Kakunada dagiti sabali apulin, pimanaw di amo, pimanaw mo, nagtugaw mo. Nagriga mo dyan niya susyet da kanya tayo idi nga no anya na ganan no Pilipina kunadan ka kasla kumayaya kasya kala ka matimining na kayaya huwa ni yaya tay mat ngagpay so yaya tay laeng ngam di kinayaya kay sugorod nga datay ti alaen data responsible yaya nagan tay mo laeng dayay adanagan tayo nga kamkamangan pakaigungluan tayo na duma-duma. Diya ko Pilipino. Ang diya ay nagagat hard worker. Kanya mo ti universal name tayo. Anya mo ti universal name tayo nga international nga haan nga maikat nga common kanya tayo amin. Isu diya nagan tayo akina Kristya. Hindi pa ila sumungbat ulit-ulitan tayo. Ginagan tayo akina Kristiyano. Naimaldit kanya tay amin dayta. Naibunyag kanya tayo. Kristiyano ka, huwag Kristiyano ak. Hang nga maikat. Mabalim mo nga maikat ti kinataga-ubog mo, umalis ka mapangkaagyan ijay sa bali a lugar. Mabalim mo nga maikat ti kinaabayam, mabalim mo nga pasukatan. Mabalim mo nga maikat ti kinapilipino, agin i-English kan, or trying hard mga padpadak. Mabalim mo maikat ti kina-Ilocano, agin ti Tagalog he. Hamamut Ilocano timbek. Ngam di kina-Kristiyano tayo haan nga mapunas na imaldit nga rod kanya tayo. Tatati sa ludsod, no, God is gracious ni Juan. Managparabor ti Diyos na aramid dayjay. Katinagang ko ka Rufo. Hard, kunana yan, natangken. So kung natangken ta ulo yo, umay ka ito tagtitinugtog tayo, natangken mo ti ulok. Kati kina-Kristiyano tayo, gaputan na imaldit kanya tayo, ti sa ludsod, ramdam ba nila ang pagka-Kristiyano mo? Mariri nada ka di, nga si ka-Kristiyano ka. Ipaspasikat tayo, iwan, Kristiyano kami, anak na kam ti Diyos, very good. Iwan, Kristiyano kami, na imaldit kanya ni Kristo, isugod nga Kristiyano, So nagmayat ko matinaga mo ka Kristina, Kristino, Krisanto, nyapay. Kristitoto, Kristeto, ang dagi dyan nagan. Kristeta, Kristiyano, na imaldit kanya tayo, tisaludsod, mariri nada ka di, asika Kristiyano ka. Day jayon tilaban. Kati kina-Kristiyano ko na talong aspeto day jay. Di kina-Kristiyano tayo, na imaldit kanya tayo, umuna, masapol nga ammum. Ammum kadi a Kristiyano ka, it is in the mind. Aware ka kadi a Kristiyano ka. Go! Makaturog ka mo, ito man no sa ludsudek no bigatan, awan tumanan. Ammum kadi a Kristiyano ka. Know your being a Christian, know your faith. Live your faith. Celebrate your faith. Ramrambakam kadi, siraragsak ka kadi amang ipadpaduyak-yak asika Kristiyano ka, agbibiyag ka kadi itiragsak, gaputan na ibunyag ni Kristo king ka.
Adda ka di joy, adda ka di rag-o iti pusom, gapota si ka, Kristiyano ka. Yes, I'm proud being a Christian. Naganas mo. Adda kita duma, I'm proud of being a Christian. Naglaka nga ibaga mo won amok. Naglaka nga ibaga nga ramrambakak naragsak ka won. Adda kita tao nga makita nga kasla nakaat-atap ti ragsak kadakwada. Nya ti kasla natupakan ti langit ti rupa da nga daytay. Sabagay dagay ada kitay mangapal, mangimon, manakitinakem, mangkukulam. Ada dagitay ko nga daytay awam pay raragsakan ti lubong da. Daytay kasla uray no mangmangandan na kami rugrug da bayla. Uray no cake ka uray maki-birthday da pangkangarod na ki-birthday ka makipagragsak ka ramba ka man. Ngam ijay birthday nay naala na ginagan ni Father. Sakit pail anakam mo ta naguyod na tayo nagan ni Padid ta kay agimong kapayla. Ramrambakam in live. Celebrate ibiyag mo. Dayayon ti kadakkelan nga challenge na ti agbalin na Kristiyano. Haan lang nga ramdam ba nila kunana dayjay niya ang pagka-Kristiyano mo kasi isinasabuhay mo ba ang pagka-Kristiyano mo? Dayayon ti laban, iya trabahom. Anya man ti pagtrabahom, gobyerno man, private man, individual man, basta no agtrabaho ka, ramdam ba nila? No. Being religious but not spiritual, kunada unmet, lolwom amin kaya mga lolwom amin, kabesam amin, si kati leader ti lualo. Si kati leader ti lualo, nagmayat ti managsaom. Si kamo ti leader ti chismis di ayan nyo. Si kamo ti leader ti panangiruruman di ayan nyo. Nagkamali ni kabsat mo, masapol ayang ibilag mo. Masapol ayang no Kristiyano ka, nagkamali ni kabsat mo, pay masapol ayang ibutaktak mo ti sa nga lubungan, tapno adula ti aglike nga chismosa kada ka ag-comment nga pakialamera. Kristiyano ka kadi, ingka kasarita no kaya mo. No Kristiyano ka ingka kasarita, ang kabsat madiday ta makabtit agsarita ta. Ingka ibut-butaktak. Di nga ti kina Kristiyano nga nagrigat nga maawatan. Di nga ti kung kuna tayo na imaldit kanya tayo. Ngam no daduma malipatan a Kristiyano. No daddumahaan nga naragsak di puso apaya nangruna ti bibibiyangam ka dagiti biyag ti kakabsa mo. Dimpay ma-check di biyag mo sa bagay kunana no hammo mauawatan ta biyag mo agdamag kataka arubam ammo na amin. Na mo mauawatan ka no ta biyag mo agdamag kataka arubam ammo na amin. Agraman oras nga nag-CR ka, oras nga na kwa ammo na amin. Kahangka nga naragsak no ti bibiyangam ke biyag ti sabali hammo nga di bukod mo a pamilya bukod mo a biyag hammo mo ramrambakan. Kati kina Kristiyano tayo, mariri-nada ka di. Uri sa din nga lugar. Adda ka di ragsak. Adda ka di ragsak mo. Adda ka di, uri jibay panakilangan mo, mariri-nada ka di nga, sika Kristiyano ka. Naibunyag nga rod kanya tayo ni Kristo. Haanin nga umay ni Kristo nga maiyanak manen, rambakan tayo lang di panakayanak na niya, rambak dayjay. Haanin nga tumao nga umay manen magmag na nga mangibaga nga ag-Kristiyano kayo, agbabawi kayo, agiinayat kayo, agpipinakawan kayo. Haan isugor dinabunyagan tayon, inawat tayon ti misyon na akasmay sa apadi, propeta Ken. Awan nga talaga Kristiyano ti nga simbaan. Arihan. Hindi nabunyagan tayo, hanaya nga di ti misyon nga inawat tayo. Priest, prophet, and king. Kasi sino ti nangaramat na jayan, sino ti pangipanan na jayan, awanan ni Kristo nga umay. Sino nakayawatan na deta misyon, sika Kristiyano. So agbalin ka propeta, agbalin ka nga ari, agbalin ka nga padi nga mangiwaragawag. Kita taga po na iyawat kanya tayo a Kristiyano, ulitin tayo, ramdam ba ng mundo na may Kristiyano? Sino ti ekspektaram tagitay taga sa bali a lugar haan Sino ti ekspektaram di ka arubam haan Sino ti ekspektaram si kangarod.
At da maririnada Kristiyano ka. Maririnada ka di nga adda nga si ka anak na ka ti Diyos. Adda kinapakumbaba pan nakaawat pa nagkaykaysa. No adda nagkamali pa kawanam. Kasaritam nga nasaya atap no agpintas jigimong yo. Wano ti araramidang Kristiyano pa day tawanan Adaya kina Kristiyano nga kasjay. Amuyo ti kina Kristiyano tayo. Finally kunana, ti kina Kristiyano tayo. Haan nga dahi ti agkuy-kuy-yakoy, nanamay nga panagbiag nga awanan ti sakit, awanan ti problema, awanan ti pakarikutan, haan mga kasjay. Ni Kristo, kunana, ti kinakristiyano tayo, adda kasingin na akros. Nadyamot nagrigat ti agbalin na Kristiyano, apaya adda kasingin na akros. Anya kayat na nga sa unday ta cross, iti panagbiag tayo, addalat ta cross. Kati sa ludsod, sakit, cross mo dayta. Urag saksakit ka, kayam ti agayat, urag saksakit ka. Adda problema ti pamilya, kayam nga ti agayat, urag adda problema ti pamilya. Adda mangirurumangking ka, adda manglip-lipot king ka, maituloy mo ti agayat, uray no addalat ta manglip-lipot king ka. Kayam nga ibiyaglat ta ti kinakristyanom, uray adda nakabitin, adakkel akros, daya nga rod ti meaning na. Iso nga dagiti cross tayo no daddo maakas Kristiyano ta nakabitin nga rod naganti ama anak cross nga rod dayjay na imaldit kanya tayo ngem adda kabulon na akros katikarit na kanya tayo nga mangibiyag kabailam ka di nga itedye mission mo uray adda cross ti biyag mo di nga rod ti pangtestingan na di ti pangsubukan na kada tayo no kabailan tayo ti agbiag akas Kristiyano uray pa no kasano kadakkel ti cross ti biag tayo tano dadduman ka no adda cross ti biag tayon ka ayaw ko nang magmahal nauma akon jak kayaten no adda panubok ti biag tayon ka awanan agrebelde tay kini Apo Diyosen anya mo daytoy nagkarkararagak met nagtaytay tingak met 20 pesos lang amin. Magsakit pa inakam ko din baga niya po padi nga 50. Haan nga siyang nangibaga. Agtaytay tingak met. Nakimismisa akmat. Apay nga ikanak ti problema. Dayta nga ti pakakitaan no Kristiyano ka. Haan nga ti kinakristyano ko. Daytay haipik ti kinaragsak tayo kada celebration tayo. Into nagproblema ka. Sino ka? Marinada Kristiyano ka. Magipgipit ka ti kwarta. Nung managparabor ka dati, tata, magipit ka ti kwarta, kayam pa iti agparabor, wano imimot ka. Ada nang traidor kanyam, nyaman nga klase ti kinatraidor. Pamilyam, kakabagyam, katrabahuam, pagserserbyam. Kayam nga ibiyaglat na di kinakristiyanom uray, amom nga adda kuminkinit king ka. Laki taan niyaw. Sa lunsod naman takaabay mo, hoy, Kristiyano ka ko naman. Mabuteng dang mangdamag. Mabuteng dang mangdamag. Wen, kakabsat, karit na, tiagbalin a Kristiyano, at dakasurot na cross, na imaldit king kahaan ama ikat dayta. Kinusyak ko mga nangimaldit, siyak ti nangimaldit ko man, o siyak ti ni Kristo ko ma. Imaldit ko, inramang kayo iti asosasyon. Siya kuman ang buo akti asosasyon niya. Asosasyon, dagiti, niya pangawag tayo kumadya asosasyon tayo. Dagiti managkararag alalaki. Siya kuman ang buo. Initiation. Nakakamangkan. Nga naragragsak nga tano, di inalam ka responsible nga membro, agtrab-trabaho, agkarkararag nga ureham mo ibagbaga. Hangat tangakas dyan ni Kristo naragragsak mo, ano, makita na dyan kina Kristiyano nga na imaldit king ka, agnamnam ay tilubong, gapuking ka. Agragragsak tilubong, gaputa ama adda panagayat king ka. Makaginawa dagiti tattao, gapuking ka. Kristiyano ka nga rod, nagladingit mga panunutan nga Kristiyano ka, tilubong agladladingit, marigrigatan, maparparigat, gapuking ka, nga lakabsat, Kristiyano ka, ibagam tabagim, Kristiyano ka, imulam ta panunot, Kristiyano ka, gaputan nararambakam, agragsak ka, Kristiyano ka. Di sa ludsod, ulitin tayo, ramdam ba nila